Hello, so pite ho tunin khu azong thusim tha sei kit thedinga hin khu dama phat phai muzi uma sapen ten pathin thangwan hanlang tuni khochana ngai lu nei ta channel subscribe in bol pe ho chunga ki pa thu ka singin chule subscribe in bol lo lai hon jong ngai lu nei ta na hin bol pe di win jong ka hin ti muwi tuni khwa thusim sei kit dio chu hile tun jong ka hin lung set jing na la je ki ti tang pa min neu thusim ji sei khom dio he pasal pa min chu mon a hin nunga anu min hi alina a hi thusim chu atlingin ngai taw ti gol sang hin khu man jong hi anum hle nan hin la iloi ipai ten chala naw nei gamta ichi do na zo si achun gol sang kul a ki hi ji in za cha jong a ji hle e hin la gol sang hin khu man ti la ya kana lung sit masa pen elinan eina tep na anapal ke ta ji in tu chanin kalunga amang theipon phungdang chang hita jing jong le ken wang ama ko ma ka kitep na kapal ke ading ka gyal theipui tuni sanin jong kalung sit jing na laji hung ki le lo ding hita jong le pha chi so thangai nan ka dimin mi mi nu chun officer khat ki hen lang zinei pha ki hita jong le zinei ding ki ti wang ka gyal thei tapui ni khat office a kona ka security hot ki huitla a ka china wa hen dangcha a umi kativen dukan khat a cold drink so choding in kalut le numei khat na towe anung langa kona ka vela ata sapu chu nupi a hi ti ka het hin ata sapu dan ho chu ka het kha mi jong abange ka security la ka sun mama khat zet chun cold drinks umlo hamo tia do le a umi ti to ko ma ahung kinung hele kadip a ki chom zengin aman jong mit tol levin e hin ve e kata santhei mong pui hilai muna dukan neu cha ding chu kata santhei pon subanga mai thaile mingota kalung sit elena subanga abo so ki khial chu kamit a kamu wangin kata santhei him pui phungdang chang hita jing jong le kadip adam hle jingi hopi ding chula ha sa ka sama ma jingin ka hopi nom hle wangin pha chi sa nun lui khan khwa eina gan thisa na ho ahung langin lunga alang loading tin cheng ahong langi kapaw do thei tapon ama jong apaw tapui ka fon hun ki kol lam jong ka zaphapon zek in sar fon agingi anti chun ka king khangin ka vet la kanun e hin kol chu kamon hano ka hong tai ka ti chon ka thil cho ding ho jong don talovin ka chi pai tawe in ka gathun chu ka ngoi de in ka nu ma la ki pa mel pujing keima hi cheni kho chon midang banglo helin kamai su ki khialin kapaw tapui ka thun thunin lup na chung senan ka kinai tai ka thilmu chu ata hemong mong hinam elena dingin ki khial na lom lo me tin keile ke chu ka kidongin angol ka bang dan jing tai hetman lovin ni atum tan kanun nanaw buhung kine do tango boy tia hen ko chon kanenga poi ti ding chula nom ka sapon ka chin thiam khat ka ga ba ham hame kanon ipinati ham tuni na mai suwa ki khial te nadam lo ham le tin e hindongin kyan jong tuni ka thil tu ho chu abon chan ka sepi tai the core of the story starts here class 11 ka simlai ta hi in falakona sisipur st pula 11 simdingin ka hongdo tan munsoma simdinga ka kigyal wangin in sungha satji chon sisipur lang chu ka hin nung del zotai admission ki bol chai ta imazo se ki tukta hinla mitha ki hi ji chon kalung neu tla in akham kham chun ka hungkai do na e school program ho zat a umzin competition ho jong a umzingi koima to ki vo belo ka hi ji chon nidanga ka bol jing back dance hip hop kana thep na ho chu koiman a hedo upon kamis noven kathip de du ji chon abundance competition a zawdingin e hin thleng do in ahile the classmate ho chu achutinui dan tawen kidong kathang tom walin practice ken ball pantan hechun competition ho jong ong ki pantan kathei top su a ka honglam chu koima aham tapui HTV dan zengon ahong ki chaya result ahong ki phun chon koima gin chat lo pen ke chu first prize ken ki santai hi cheni khu akun chon mi to kong ki hejap tan school kai jong nom jap danin ka he hoi lang langa kona hung kai khom ham nu mei tam thim ta khat ong ki zot lut uvin ei nung jal le vin a hila ken jong ke jong ka elza in
nume chanjin het lovham valbe se hewin tin ka pho thimi hinla kho che abang kit uvin ala uwa elena kitinu di set chu alang di setin a chan chu kamit ati se nikhu hong chi chin ehla school sports hong nai tan ke ho house ho chun alam dingin ke chu ti an kit tawe kaden epi kilo di baham ko hong ki zil pan tawe ipilung ahin gyal ki uhitam pier alam ding antikit tawe kong ki vet to la ke jing chon elena ahin thleng do kit na la jun ka kanum hle ama chula ki chom lo ki dan chu ki pa hle hididan ahi khonunga ipi hungti di hamla ki hello ama sa pendingin khut ki tu dingin ahin sejuwe ka khut ka sip sa khe en ahile ka da sa san ka khut ahin loi do pe chu vet na ding ka tu mo lewi hi the hi mo chun first day practice akichai tai nithla ka kisu zoin whatsapp kalut le number ka het lo khata konin message som ni lang pi ana umin kasim le e het kha ma danin e ho pi a profile ka chek le elina an hi kitte khat ve ka reply le 5 second ka in e hin don bu chat ringin kalung thima chon hi chenu wang hin ka chunga bol num khat ane ye ti ka ki het thim tai ke zong ipi ka gyal hiding ham ka chuti text den le nidanga pungku a I muzi pa chu pung khat lang chanin zong ka ha na la ji practice part ahong hitan scan de ni wang chu them khat ka hong ki ho zep hlan tai dance ki ti chu ki koi phat ji mong a hi ji chun alo thilawa ka koi zin a hi le hong me siu ki zin la ji hetman lovin gul la pai danin ka hong do hlan tan a hi le nithla si architect zong chu duty khat ahong hi do tai lekha sim na ding phat a tapui ni khat hi aloi ni me khatin e hin kovin ep ha khatil elinan thil khat ka seino mi ati chutin e da thamang zelin ni thla elena ka do le ima he pui mo pau ai bo ve atiki ni he chani thla e hin text dan wang chu ni dang to abang tapui do ding chula nom ka sakit hi en lungsit na nei te in e ho pin ka hong ki gyal gal la kem jang lungsit na khat ka hin nei do tai hichana ki ka chun kaloi pa zek in elena zolding in hut seizing ke zen a hela ken jong ni hla in ka sei chop jeng tai elena ka hin lungsit ni ka til message chu apa thajing in hichen hin seiding hi phat heti chan kananga hi tin e don bot in akipa chim thei tapon ema ese sa aman hi be hichani a kon chun lungsit hin kho kiti cho ka hin mangpan thon tai then practice so Canadian chance a jing tan pha se in ka kiwap jing thei thani ama ho hi mi house ta ade zo se ni zo hi ji on anop na zong le ama to kingai hi Canadian za cha nak ta khat a hi ji every week in give a pezing in sangkol toka aman ap do zong izat ham khat a thlingi class 11 ka hin sajo thral simdinga ka umu ahitan kum khat thling set zo ki thla kang lo helin ka khom jing thlani board exam la nai jep ta lekha la ki sim khalo ka en ko tian boardinga din e sei tawin fon ka choi lo ding a hi pha chun elena khat e hin cho pe in e ki ho ma zin fon ding a hi tin e petai lekha sim cha ya ama ta ki ho ding bo chu ka nga lal zingin nidanga kanamu da pe no cho tun ka ho pi lo le ka thei tapui ni si le school ki mu jong cho ka khop hlan pon ka birthday ni hong tung tan bazar e pui do en ka bag dim set in ne thei to van tam pi e cho pi kela ki phatlan nan ka dim set tan aman la e pi na de be amo e tiki e aphatai ka tin kong ki le hlan tai ka birthday ni kho hin ka pa birthday ni kho hin in langa ka chi do in ahil azing ni kho hi ama birthday ahi pai ki e tuni ka pa birthday hi in langa ka chi e ka til ahong lung hang za en ipija ni het sa lo ham atin hung do lo jen jing ke birthday hi atin e chuti han khom tai ka pa birthday ni khwa lo ding la nom ka sapon kalung sit pen ama lung han sangan ka tin mori a konin sisi pur ka dal kit tai kaga thun le ipidyan hung hamtin e ho pi ki in nei ko zia ka hung a hi ka til e eng ho pantan ka khut a gift ka chai chu ka pen ke jong ka thla sewalin in langin ka hong ki le kit tai
Nitha an ne zawa ka kol le apik tapon ka tek song le a reply tapui ka chunga lungnom lo hi cho ka he chin tai ka pa birthday a zaw lo zena ka pot do zong ke dingin thasi na bet a hetai aloi nu chu ka kol ki in a hela jing nu khwa kolkata a chi ding a hi ti thu ka zakit tan e he sa nom lo chu nu mo ka san ke seile ama zong alung hang sa hi ji chon nom mo bet in te ka tin ka thip saren ka om tai Sakit le exam ki panding ay tan ke yong school ke yong som khat ama gel lo helin le khasim inge katin ahin la ai thei di pui ye sa khat he ka kol kit le ahin pik in aham dan wang chu alam dang hle alung han ka het ji chon mang pha ka ki thot tu hlon tan WhatsApp status ka vet le pasal khat to ki post chu ka hin mudo tai ka text le ahin reply no ho chu ka lung ana hle in hin la ka hethi ma in alung dam ka nga kitai phat le ni kho ahung chal in exam ho jong het kham khamin ka hin chai tai exam ka bol sung chon ka ki ho khan pui kolkata a pana ahung kile ni jing in zong e het sa pon mi lung han lai ta ho pi kanop lo ji chon ka thu ham mi exam chai ni hin e hin koven ka ga chile ngai dam thumin ngai dam san hi tin dung sit phu det nan ka nei kit than tai ni dang bangin wang ka keu kha than pui ke ding in phat anei hlom zep tan hi exam chai hin kolkata chi ding a kit tan kalung a health e ama jong chutima chu hin ji chun ka thamonin nanga dia ana jing ding ka hi lungleu hi in ka tin ka thado tai kolkata atlun ka het hin ka kol le pikit tapon achi masa abang chon aki post pi pa to chon alim than chu status adim jingin kan jang koi ham tia ka dong tai ei don but wa pon ka do kit la ko ute a hi bo ve tin ei don but e hindan a ha sa jep jingi result ahung out tan kani gyal thanin first division in ka hung thani congratulations ka ga ti la ka message ave kit tapon a hi la ka ki pa na zo se jong aleng mang jingi admission bol na ding thu ho ka dong kit in a hila in reply tan ama kolkata akai dan dingin aki seitan kewang in sungyan thezi in DM college kana ki bol tai master degree wang ama to sim khom ding ka nom hle Instagram ho a alim ho ka vetle singular aki post na ho ka mutapon ka sejing pasal pa to bo chon aki post jing tan a caption ho ka vetle chawang hi adi thei ta poi ti ka hechin tai July 23 ka birthday ni kho ahong hlung ki tan hi chani hin a south he penin message ka ji in hian na thu ka sei tai ka lungin wang apazo pui hiti chan khwa phalawa cha pangbang hin kho kaman la za lungsit e mu do sa to het man dawa lengdang e san san jing wang gancha ki bol na dingin zong ka dei pui ka hian tai ka ti ta wangin ka lungin amil the him pui hi chene a kun chun ke jong ka le khasim na lama ka ki ham bolin ei lung sit te hi jong le ni khat lawang ka lung sit hin he thim te nan te ka tin malama dingin ka ki ham bol the tai bi a ka sim sung mong chun nei ki ti him ka lunga om thei pon ta san na jong ka nei pui lung sit thu a ki se ging po le ka dip adap thlajingi nunga ei hin de jong mi a nai hin la ka lung thima elinan ei eng bol no ho bang hin kho ka tu ki ding danin ka ki gelin ai la ka ki gyal tha thei ta pui graduate kong hitan graduate level a government service so ka het pha chana ka apply in ai la wang phat te in education department ato mun khat kan ki mutan meeting in imacha hi zong le no le pa nom ta sa na phat chu a hung hlung tai ka ki pa hla in tu hin elena to kilung sit na la hileng itabangin anum tadem tin pha chi so ka hlangai hle abul langa nung chi kit tauti khosung mi ho ka do le azini zo kum khat vela chanei lova ajipan ada thla hi tin acp uvi kalung adongin lang khana ka thasit na ho chu tun lung tuk bur so phat ai tai ka ti a in nei pun ada thla chu no mo ka sa thain hinna ke din lampi tha aki hongi katin hui mu dia zong ka phallo elena tunya ni ading hola dukan neu chu sunga to chu ka gel kalung thima
in khuti ni za ipida hebanga in miao cha khu hamtin kalung dong hle hi che dukana chon ka ga si kinin a hil elina mama na to kinin kenjang koima lozi chon ka ho pi tai elina van ka hin ta san thei poi na zinei thu zong kana za kha alu hi hinla tun kamula kalung thima nun lui khan kho ho ong lang kinin tu chanin zong ka hin mil thei poi leng dang san ding ka ti wangin nang tai lo lung sit dang ka nei nom pui ke dingin na ki na lung ki khial sa hita zong le ke din abang na hizingi na vai ge pui elin tun zong ka hin lung sit jing na la je ka til akam ka den zingin amit a konin lun hli ahong lungi ka ve zo pon ka thi hulpi in aman zong hin se ye omon ka khial na zo si ni ngai damin ngai dam chang zo lo hit zong leng tu ni hin na ngai dam na ka thu mi kain khon na het sa hello ham ipja hitya chu na seina lai ham kapa hoina zo si achul tai pha chi sa banga pa the kit ka hitapui kiletan nanga din ke hi ima ka hitapui nunga thing sel mi izat hamin nanga zingi achul sa ke chunga lunggial nei ta hin chi tan tin eidan but in kenzong ka seibe kinin elin nunga ami asang azan zong le kalung thima kana tu lut sa le anapa do sa nang tai loven ka hon leilai veng bi zo ponti tu chanin keidin na chul thei poi hongin chi ta te katila khap jan tai kenzong ze ko ma gari na start in katin akhut akamanin gari akapui lut tai in ka gathun la kanun e hin ven gari akona elina ka hin kai do le kanun amu chon akipa hle zingi in sung kalut vin kanola kapan ni thla in tu le be ho chu pastor pa to ako khom thonin kitchen na kin thing chu in ma za emergency thet in kamang tawi midang mitmun vet sit ta hi zong leng ke din wang kain khoa ka ki pa ni pen a hitan pha sot pia kona kalung tuk chu hi cheni kho chon kamol su tai ni thla ki khen zowen ka box a kona ka kilung sit masa alai thlona give ap do ho chu abon chan kala do in ahil avet chu alung health ezingin na koi sot ne 18 kenjong ka koi sot zia tu chana zong ka hin hai mil lo hila tua hi nang zong ka koi lut kidin hi chume katile ahung nu zin zan sot nung gezin ka kidai dai thloni cham khat zowin ahin sei kin in umon thingle alona bang don tha ki theding hilang ka pa dong hoila hi nang ding bovin ana phaldo tangina ka kinep na beinung sanga zong hibang lungsit na ni hin musa kit hi keidin ka hin na ki be na hi 18 chen kan zong ka don but kin in now neina engbol na ho chu keidin kalse be na ana hi je kana thu na ho tun aga ke bovin kamupoi hi che zo se hi nang lungsit ka chan na ji a hi ven tun zong ka hin lungsit jing na la ji he cheni tha a kun chun leisit mihim het pi nan nu pa hin kho ka hin mang hlon tai tu sim zong chu hi ti chun ahung ki chai tai lung lut ta hin ngai ho zo se chunga ki pa thu ka hin se ye dam sel tawin